Müslüman. Çima ashabla zahmete yeki tüya kudar şeyna be. Bisalaya, em hamu nermendin hedin. Distrani qade, de rojnabavana de, de hamu sardiya de, le her deri, le her qadide, em bahsa yeki tüya milleti ifade kırne. Le ilu em biderim, ve çıka jibulme yeki dik piyviste. Hatta em nebine yek, em destiha bu negrim, eni muhal dünyayı, bela bibin, ama beyin kuştirin, ama beyin perçekirin, ama düşünün tüm serserime deruni, hani tüm olamam. Ejnuk dahi kekilindire, eşanili fotoğrafı bebeğim zaman, doğum dahi kekili, televizyonu dahi kekili, bağlı bikin ez, yani nasıl bir xalnek çağırayım, haşt roje xalnek çağırayım, niye ez bağlarım, ledo ez giriyam, dahi zani çıgazına dikeli, bir şey ki, ez neser aha kame, ez ser valatı kame evi her mekuderi. Çıma em bedingi nabizim, çıma em bitişti nabinim emanım. Em şhamu saziyen mere, şhamu seroken mere, şhamu partiyen hare em bangavazi dikim. Edi bese yeki diş komek peyviste. Hatta perçe, hamu valatı perçe bebe, halas bebe, hey, nukadi yeki tiyapa لكوباني بنيرة لآمدي بنيرة لجزيرة بنيرة لسنوبي بنيرة إيرو لسريك هالية بنيرة زاروكين بتشوكيو إيرو فينا كشترم شما أمي دنجي نابيزم أمتينا بيدري أمتينا بحفدو أم حمو تشتاني بجن أمي بكل أمي بسر بكمل أمي آبار بكل مخابل دكو تنادا بميني شما أمي يكيناكين للسريدة سازيين ما فارتيين ما هنرمندين ما أم مجبور إني كتيافة شيء بكل أم مجبور إني كتيافة شيء بكل قالك هندري بقالك تجيه نافظم قالك وقتي قالك كساجي بقرم أسلام دكم أو كسين إيرو لبال خودده أو أسلام دكم أو كسين إيرو شك دستيوي ديه والأخوة والآخر لا بباريس إيرو أم ببيدر بتشتري أم دكار بتشتكي بكل تاني بدكو تناجي شيء نابي هبانو ونفهم دكين أزباور دكم جوی کیش جاره کدین دوباره یکی تشبو مپیوسته بنگاوی جبو همو سروکین کردا همو پارتین کردا روشن بیرین کردا ام هنرمندین کردا ام بدن یک کلاندم از گلی دیسکاسی آهمیه بکن سرکه دنیا ملتی کرده بشی کردستان Asya hatını و her خراب کرده اون ببینه کلتوره که ترکاش مره هشتی تنه چند جامی لستمون چکرینه اوجی دمشیرمن میمار سینان ارمنی چکرینه تشتکی قوان چکرینه برجاری لهب نابانن لهب ناکن نایم با هب ما بخو قدر آخو رش کریه امین کی جهت بپرسن میزه تناس به 100 ساله دن چوب باشر و شورش کردا چیبون همو بسری خوب تنیمان لدرسمه چیبون یده چندی غمگینی کرن جبر بلم نکاری بلی خودی دکتانا لآگری چیبو تکچو شیخ سعید تکچو سید رضا تکچو قاضی محمد تکچو بازانی نمه وسا پیرگلک سروکوری بری کردا شهید کرن قاسم لو شرف گندی او چیز سوان بکن و 20 سال جی برز öcalan zindana خوده گرتن زندانه بتنی و هر روز سر حسابا دکن هر روز حسابا سر دکن دچکر دچنکر وان او فکری که هزا سروکی هزا درسمی بداخل یه شیخ سعید بداخل قاضی محمد بداخل بارزانی بقدرین و دعوا ملت کرد بقدر وان آرمان کرد که گاوا برز öcalan بقدرین و هر تشت بقدر نه
Fıkru Rahman'ın vakesana, vari beranan, arman cevan iro dilu mecyi milleti Kürt'e şah dayı, u milleti Kürt jbe doze dest bernade. Belem her helperinu Rabunin li Kurdistanê Usatek çûne û pircarî bêxwedî mane sebeb ji yek jê ew ku Kurda li derve lopya pir berfireh nekirine dost û hevalê baş qezenc nekirine ev Awropa ku bingeha dewletên netewî danîn ji van Awropiyana nasîbê xwe nekirtin em di nava Ereb û Türk û Farisa deman ew jî bi wehşet û hevîtiya ku bi her hawayî hatin ser me Kurdistana dîrokî perçekirin û nala milletê Kurdê destê wan de. Her çikirin ji wan re ma îro jî di Rojavayê Kurdistanê li milletê Kurd didin. Bê wîjdan lê didin. Bê wîjdan bê merhemet lê didin. Armanca Tirkayê ne mesela bizanin hemberê terorê filan bîvanê. Ew dixwazin koridoreke Tirkî çêkin da ku Kurda bifetsînin. Armanca ev e. Ji ber wê yekê jî ez bawerim her hevalekî me yê wê bê daxwazî û bê gotinê bike ez hêvîdarim bila ev şer jî bi xemgînî û dilşewatî û bi ketinî neke bi dîroka Kurdistanê milletê Kurd xwar nebe. Hîn duh hûn dizanin li Kirkûkê, li Şengalê, li Efrînê çikirin berew dixwazin wisa berdewam bikin. Dijminekî xeddarin dijminê milletê Kurdê gelekî ji ber wa her Kurdek li her hawayî çi xizmet û xebat dike siyasî be, hunerî be, ticarî be, bi çi rengîn dibe li kî devera dünyayê bila li wir be. Li ku devera dünyayê be, dünya tijek insanê li gel insana li gel mirova têkilî çêdibe. Bi wan re dostî û mervatî û hevaltî tê danîn û mirov quwetê û hêzê çêdike. Li vê Almanyayê îro zêdetirî 2 milyon Kurd hene. Ev Kurdê vêrê heke kanibe pêşeroja xwe hinekî deynin ew jî kane xizmeta pir baş û mezin bike. Ji ber wê yekê em nesekinin kê kiştî hestî ji vê dewleta Tirk re tenê netir. Dewleta Faris re jî, dewletê Ereb re jî ji wan re nehêlin. Besê êdî ev dagîrkerî û kujerî û xwînrijî û ketxwariya li ser milletê me li ser Kurdistanê. Madem em hunermend ban dikin, diqîrin, bi çaba firmeska û hêsra dibarînin, bi dil, bi evînî dibêjin, bi mejî, bi ramanî dibêjin, gerek em beriya siyasî hereketa ku em dibên bila siyasî Kurd bigên hev, hunermend li hev bipirsin û ban siyasiya kin, ban xelkê xwe kin. Elawî, Sünnî, Êzîdî, Şakelî, Şebekî, Şiay, kî dibe bila bibe? Yahudî, Hristiyan, Kurdistan welatê hemyayê. Em li hev xwedî derkevin dijmin nikanime bixîne. Zaza bi, kurban bi, soran bi, loran bi, goran bi. Em milletekî mezinin, navê me Kurd e, welatê me Kurdistan e. Bila mevest û armanca me ax û azadî be. Dîrok hin caran, gem caran derfetên wiha derxine pêşiya gela, ez di vê bawerî de me cara belkî sed sala bihûrî de dema dîrok millet sînor li hev tarva kirin, welat ji xwe re çêkirin, em di derdê hev de ketinin, derdê eşretî de ketin, em sed sala me koletî û jandarmetiya dewletên din kir. Lê di sed sala bîstiyekî de ew rihê berxwedanê êdî dîsa insan li hev azadî welat dîsa sînor nu da çêdibin, ama vê rihê hêştê ev car Kurd ne Kurdê berê ne, ev heqîqet, ev berxwedan dihîle ku em vê sed sala pêşiya me têkin sed sala Kurda. Dibe belkî hin cara ev alozî ser wê
بوین جواکی هندک مومنت ارینی بخارتی دبر درفت مرد دکانه اگر شروان گل هنرمند روشنبیر اوالام پر با بالکشان سر ام یکیتیا خود چکن ام دکارن به 100 سالی دیکن 100 سالار کردا دیروک فرصتکی زیرین درفتکی زیرین درستی پیشیامه دبی هنرمند زبیر از سرکشی بکن هنرمند چاودری بکن ام بکارن گلی بگلی خورا سترانه خوانا سترانه آزادیا گلی خورا ام گلی خورا لکنانان لهر داره امی و سترانه خوا بیجن وینه خوا چیکن فیلم خوا بکشینن هر هنرمند دبی دلیوی میجیوی هستیوی به گل را نکنید ام ایدی و کوالاش گو ام به هر را تشتین شون را تشتین و شون را بکشینن ام گرینگ در جوان بردن پیشیامه برمه و آزادی بر برکل ولاتیمه جواکیمه داغو برمه چیایمه چمینمه هر تشتی خود پرسکریکا آزادی ہے اگر جواکی پرسکریکا بی آزادی ہے دلی تشتی دن را مشهور نبه تشتی هری پیروز آزادیه جبو آزادیه مکتل بگرم اف 100 سال وقت نگو فرسانده زیرینه برکل جارای کمینه دیروکی دا ولاتین کردستان داگر کرنه روشوانا بیا آلوز در دمکی هری لواز را در بازدبن اواش بو کردا جبو دوستین کردا جبو گلی کردستان دیجی فرصتی که هری زیرینه برکو روشوانا هر روز تچه تچه فرصت یامه ام دکارن جوی گنگشی جوی روشا آلوزی مومنتی که فرصتی که درفتی که آزادی درکنن هر دبی امیل هر دری برخدانی بکن وقت بی راه منگو ابره هنجاران زندان دیاربکری بودی برخدان جیانه هر چاره کرد وقتی در ریتنه ام ایدی بلکه شینی خواهی شنده بدن روژا برخدانه روژا به گل سرکانی به گل روژاوارا دلی خواه دنگی خواه برنبرنه از امام اسلام چه بیشم؟ تنه دکان بیشم هوا جوه وجدانه وار هوا جوه بی سیاست بنا وار و جبو چه نکان لفته بگی جبو چه نکان مادم جمعه هوا صد هوا اوه گلی وصا حق نکری مادم کن ربره به گلینه من پارتین به گلینه او گلا همو فدکاریه مثل که کچو خوردین به گلی هر فدکاری گلی کن هر دری گلی کن جانه خورده ام جبو چه لفته بکن لفته بکن جمعه جبو چه خطی کرد خطین سوری حمود والله تنهانی یمکنن دولت ترکیه میزه بکن فاشیستین وانا یک کشخار بینم سوسیال دموکرات داریم هر روز یاد را سخیر پا دکن شهر هفته دکن زن مثلا کلات این جمعه بود گلو پارتین من چما نکن وارد جمعه işte hava şöyle uçtanı var sert hava şöyle uçtanı var zarur kelmedi kuş und dögünün malın nakırakın dımara kuvazatın dünyayı da hatta aşmış hayalın darın mevcut darın meşahde var bankla davet miyim Jilezar Seruk Masuk Barzamiyan dibijim. Tu dükkanı ve gelip bineceğim haftu. Ve partine bineceğim haftu. Bimeyeti dikemek. Demam korkun düşman dükkanı yapmasın haftu. Hevdiyama ne Amerika'yı, ne Rusya'nı, ne kesiti. Herkes menfaatı hadki. Yemeş menfaatı var ki Amerika'ya mevcut. Emiye gitti hadki. Ricame hava. از وقت خبرکاری چند دورانه را پر وقت خدمتکار کی به بانگا من هست بسیج وجدانه وارد هاوار دیکن جبو وجدانه وارد جبو حسیت وارد جبو انسانتی وارد هنگی سیاست و جرد خود کرنه سیاست و جرد بلاف کرنه خدمت را بنام کرنه تنه سیاست و تکانه مبینه جمع مردم ربه گده کرد bir salın zindana da. Hüngüş ki zanır,
جبو رزدار مسعود برزانی نامه نویسانی دبی سروکاتیا و یکی بکر ایرو اف روژا ایروکی هاتی پارتیان کن اگر کنوه نکن هن قتیل به ولاتینه قتیل به گلیم رجال من اکرم جیاوه جناب سروک مسعود برزانی کوه آرمان که دوه بیواجات ایروکی دار ام بکار من جوه کنکشون اخلاص من ام جوه انسان نوا جوات انسان دا خودی جیبه برای سلام نوازم مافیا و کش دستینم دلیم تیجی اما واقعا